Hello guys, welcome back to Daily Entertainment Bars right here on Odatejish TV. Please, if you are new here, kindly subscribe to this channel and also click on the bell icon right next to the subscribe button. And also don't forget to also drop your comment in the comment section below. Give this video a thumbs up and also share this video with your friends and loved ones. Many about Joyce Blessing, Tina me video. A brand new money cost na Joyce, a fled Joyce Blessing, so my tone. The problem, you know. Joyce Blessing saw Mikey more about Tonyum na Autona, a new Cecilia Marfo so. And as Cecilia Marfo, call she Mike in free Joyce Blessing, some. And Rayana maker. To shim Mike in free to the mouth or no so, Mamma, what time spirit, I don't say Holy Spirit, but Cecilia Marfo, when you're holy, why your mamma, what and soon 2 minutes or dear Juma. See, it me fun anytime. She said, and then American plane, Cecilia Marfo, when you go, why you bonsam or turn your ma bonsam. Because Martinez who say, or pursue good gospel industry. They must say this year and talk. Yan, yes, I book idea and you could share TV new radio. Said the bear yam a dominant yam a gospel bessa so steamy. Yan, yes, I bonka. Martinez who said, Gan, a pursue good gospel, nany massy. But so a dear to form. Esan say, yeah, mammy be me pese me boni di bi kan ye ni bi. Ana me brother Sammy say me because we say I am the champion. I am the champion. Obobo masum woni pemti team team you obi anka metimi dia kokko metimi dia fan sem bebre. Betman kan ni pasa be di matem. Na nura die na make si asem so. Joyce Blessing to jom oh rade. Joyce to nyum ni pesu. Any penny a dinner me fee. And you 20 nuru Cecilia Marfo so. I want to go she Mike in any padomo, nipa bear more than 1,000. Go she Mike in every Joyce Blessing some. Said Joyce or no Mameno or your bone 70 or ya dear Becca if you say in your mayor. No said that in Nazan tons or no. Or the Nazan tons or no. Joyce! No, she Mike or be a new so. Yamese call. Koneko wali ukunu wa good Joyce ni masi poto Joyce bien na no e bien na ni suo Joyce isu timinti na ni na nkase be unua ba gospel artist me be ma kura na wo bibi na wo mfrɛ me fon so a unua ba se be wasa anyini sen no anka asɛm no kura ba ye no me ne Joyce di nkomo no uti se Joyce awade egu no Cecilia Marfo mfrɛ Joyce Blessing da Friend ka se minua ba na minua kotoa mate se wawale e ho abansem na ye de awale de nyamboturu awale kwan awale se ni sei Cecilia Marfo and Fred Joyce Blessing one friend da Cecilia Marfo and Fred Joyce Blessing and one is no share ni program ni padom me said me minti na Cecilia Marfo bo program na because no nim se meba because Cecilia Marfo wadum na edro na ende ne career na ende ti no kote asole no wantimi ni asofofo no so amfesi na asole na gu ti oso saba back ba ye nyum tofo ho ani brani sikani brenti Cecilia Marfo koji owura bi sika friend no Mr Bright on the boa sisi boa no mani si asole dan Cecilia Marfo chinchim ni nsa Mr Bright nsa de na saase asem ne wo call to sisi Cecilia Marfo chinchim Mr Bright na obo ani si asole dan no ade na saase. That man is evil. That woman is evil. Meme si oye evil. Na sebe unu ya ba wali egu. Na wale sem ye kan ni pem. Anka koni nchemi nu ya mateso wali egu na ye de na nka Joyce Blessing nya ho atire matiro. Maame we de da bi. O se bibi wo no so ye honhom aba. Koshi Mike free Joyce Blessing ensem woni pem. Ku Joyce ni mase bade no Joyce esu ama na ni nyina ho. Na sebe awale sem ye kan ni pem. Bo wale sem ye kase ye ka. Who Sister Marfo driver no wada. Wasofofuo mienu eba abonten video ni wo ho. Ese omu ne wada. Omu da asole de ma na wo Sister Marfo waba. No abeyi omu be ma ase wo don sa to mbe ma so se wo bom pa ya mo. No ayi omu be ma wo de mu odu anu atena so. Wo so ye nyame wo ye duku no sisi.
Bidi agora meka nsem a wase enka. Matnesi hu se lady ni pese ogu gospel industry no. Okwati asole no wantimi ni asofo na amfinsi asole na gu. Esanse no otete ntasu ogu ensoleman nanum. Otwe aba na ode bo ensoleman tin. Soleman ese Ghana fo ye hu nyansa. Asole na gu. Enti ni din na ni career na ende. Enti wose pe trend. Enti nura ade Cecilia Marfo hu ye nwanwane se ogu Joyce Blessing anima asiwie ye no. Ehwa wose mawie me comment on me comment na say nyanyum nti ne oba but na ye program ni nye preaching so a worship program. Hey, utimi bie wa no say mawie nene on fa ni say ma me was set so na ade na tumi say come na say hi to your fans. Champion life. Okay, we Facebook Live. Sure. No, wala, wa 2 years. Sure. Champion gospel. Wait. Champion. This is more than. Never you see her. Matnesi hu se Cecilia Marfo pursue good gospel no or pursue good ye because ono no spiritual no awo ni bi otimi se wodum okọ wuom. Enti opeso odi ye nyina ye kọ wuom. Da bi o. Cecilia nya adwo me watane si me image. Ama obi kura mpeme nyomati obi kura mpeme ni mahwe. Cecilia Marfo atane si me image. Esem yisu oduro. Ama obi kura teme nyoma obetimi dia bompa ye kura na. Anka nipa ne betie me nyimkwa hanko de betie satawale. Anam se sisi boduku. Ankura ne nkura bi kura bedidi matem small boy bi owo US efe ne bigi. Oba Ghana o US. Oba Ghana me na me tomani die. Mane be bi da woni hwe woni quarter plot kro ni bi wo Ghana. Big ni so kam la be di matem e wo Cecilia Marfo obi a oba blo kira me ma oba bi da toduane ma wudi stupid biggie man nkura bi timi be di matem a chief for dem ba nyina ne se Ghana na adre se baby obesia gospel artist bia no obe create bibi oye demon oye devil Cecilia Marfo e devil se sofu bia amfre ni bi mu one two na sole no okote ye nagu esan se de man gu yense otetinte so gu nsole mananum odi ken bo nkrofo ono ana sofofo da otimi wuro mu no mu da oyusu ma me wata spirit nti ye ba otimi ye bibia nya won konkono me Cecilia Marfo ono ofle me papa Cecilia Marfo no ofle me papa matena se hu se ruka na we man Matnesi hu say she want to destroy the kingdom of the gospel. Or person say ye gospel artist no. Mekanu kro bi a kiro sabe minim se bi adam na obo ye no. I don't know why ne bi ana aba. Me de wa unim se minim. Cecilia Marfo ya makwala wa ya me daughter ya me dwumam. Obi anyom nyina oba akedi ho nyina me na me kire wo Cecilia ha ye sei. Aha ye say ye ni say want me amfa ni dia obi am timba ye olanche wo fie nyama wo na otimi beti mi che bebo masum wo nipam eta na si mi image anya hwe na nnura so unity program what's that me akoya Joyce Blessing bi dia me hu se girl na pese okele gospel industry no but sisi mamen kanjiro Oba so share video ni mame. Otuo serebo share the video. Ade na fenke Bible sin kan nuanum betena faako. Sisi wo de na wo de onwum nam ha. Joyce Blessing de ne de nam ha. Brother Sammy me de nam ha. Gift wo say de ne de nam ha. Na twe akra ne ye dooso. Because Bible say apaafo no kura sua. Adwuma ne so. Ye apaafo na ye hu nsi dooso no. Nyame kura se yesua. Edi nti na pese odi ntitimu ba usia bia pese oyo honhon nkonkron na odi uduku besisi nipa da bia o honhon nkonkron abehu no obi a wutimi ne wo driver da wo kam wutimi ne wayi osofo eda wa wutimi ko wuro no hotena so woni mu honhon nkonkron Cecilia Marfo woni mu honhon nkonkron ansu emi nim se we American nyina no enkrofo besa abedi matembet I don't care me say say me gospel artist no e fana ye hypocrite o muntimi nka me na metimi aka ti na maso camera America no
me was set to so na me tina ma na ene be mu no ana atumi sa akom na sabe oba besi a waware obi anima wale mu nsem uti se Marfo wo okunu timi bu ni nyina yenka okunu ukoya abortion Cecilia Marfo ukoya abortion doctor yo abortion nyina minim no madam fo no ukoya abortion okunu bu wo nyina ye mpese ye beka bebe bia di no pese ogu ani masede a yeso ebegu ani mase because papa anya hwe abone nya hwe na me kama asem obi anyim ni betel no de wasa beye me kwa me hia so obi akura nka bi mame Cecilia Marfo abortion ukoya doctor ye wa abortion onye mu ye no doctor yo abortion me madam fo no na have the proof me bon pa so baba be kasa na ma be di proof na ba sister ono ukoye koya abortion me munidi omu nyina ba menchen oduras oniema nyina da so gu sister ne dem sisi a me o kase sisi e was say cover gospel no dance e begu ye ho ani mase if it is Cecilia Mesa crofo be play lose interest with me na crofo temenyuma de bow because of wunti also ye gospel wunti obi kura mpamenyuma ti obi mpamenyuma hwe already sire obi a wo hwe Brother Sammy do waso no onti de honhom ka kire asafo no Joyce Blessing emu abamu na Cecilia Marfo minim no yo say ya ni asoma no firi poase se omedum umuja omebre wase emfam paibo ni agro futu amede be ma Joyce Blessing if it na ko don't joke with your prayers because our agenda bi otnasia Joyce your career will go down my first answer we na make achiro me tnase pe ka me dumu emfam paibo ni agro bi ma paibo do aye no e yo no na anya ti ma mpa ebo so dodo na anko no so afutu amede be ma Joyce no